Migbabalaya mo naman ang Department of Trade and Industry o DTI kareng online sellers magpatupad no video, no refund policy. Ini pong ausandang no video, no refund policy, yapin po yung sistemang gagawan da ring online seller nung ka rin kailangan niyang gawang unboxing video, ing meto nga buyer. Burina pong sabyan, kailangan niyang kumang video ing buyer o sinali kabang bubuklat ne ing kayang package. Kailangan niya mo namang padala iti king seller sakaling mag-request yung return or refund, anti mong katibayan at talagang siraya yung produktong miras karela. Agpangking DTI, illegal ya po yung makanining patakaran, pauli na ning no return, no refund or exchange policy at tuturing anti mong Deceptive Sales Act o practices, lalam na po ng Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines. Makapalub mo rin kay may sabing batas sa karapatan dareng balang consumer ay sublireng produktong selira, lakwas nung ela gagana deti o nung sirala. Balyari na mo naman kanong pa-repair ding sirang produkto ampong atinlaring option amanyad replacement. Bukod ka rin karapatan mo naman kanu ding consumer amanyad full refund para king item a selira. Inya naman babala na po ng DTI, papamayaran na lang 500 pesos hanggang 10,000 pesos ang multa. Deng individual ang mag-violate o labag king mesabing batas. Balyari la namang masukol deti kilubning 5 bulan hanggang metong banwa, agpangking desisyon na ning korte.